Ispričat ćemo dakle ovaj Bazalov problem koji je dobio ime po Eulerovom mjestu rođenja, dok je on radio u Rusiji kao njihov vodeći matematičar poslije Bernoulija. Taj problem je postavio prije njega neki Pietro Mengoli 1644. U jednom trenutku Euler je za taj Bazalov problem rekao da je isprobao sve iz matematike što mu je poznato i da ne može da dođe do rješenja, a onda je sljedeće godine, odnosno ubrzo, objavio rješenje. A taj Bazalov problem je dakle da se odredi zbir recipročnih kvadrata prirodnih brojeva, dakle stavljamo da je tu nekako x, Euler je našao da je to pi na kvadrat šestina. Ja ću vam ispričati to što sam vam dao novi rješenje od toga švedskog matematičara, pa ću ga prepričati tako da ga razumijete. Dakle, dokazat ćemo da je zbir kvadrata obrnuti recipročnih kvadrata prirodnih brojeva zapravo pi na kvadrat šestina. Iz tog novog rješenja 2010. godine se vidi se zapravo otko taj broj pi malo bolje, ali recimo imamo malo i fizike. O čemu se sastoji fizika. A kada biste imali ovdje nekog posmatrača P na brojnoj osi i postavljali sijalice na udaljenostima 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje, jediničnih dužina, znači tu biste postavljali neke sijalice, iste sijalice, iste snage. Šta bi se tada desilo, pogledajte? Osvjetljenost bi opadala sa kvadratom udaljenosti. Zapravo ova lijeva strana bi predstavljala zbir osvjetljenja u tački T. To se čistom geometrijom može razumjeti pomoću steradijana, odnosno pomoću prostornih uglova. Pa pošto vi ste drugi razred, dodatna nastava, dakle malo bolji đaci, pa to možete razumjeti, ali ipak ću ispričati priču sa svjetlošću. Kada imate dakle izvor svjetlosti negdje i koja baca zrake, fotone, šta god, kako god da ćete recite, recimo prvom udaljenosti 1, imate neki recimo kvadrat koji osvjetljava. Kad odete na veću udaljenost 2, što se desi? Tada Thalesova teorema, površina tog kvadrata je zapravo samo ova četvrtina. Zato što se udvostručavanjem udaljenosti Thalesova teorema, ako znate sličnosti, uplavaju stranice kvadrata, pa se površina učetverostruči. Dalje, kad odete još dalje na udaljenost 3, onda će biti devetina. Pa da. Evo, to ću ovo iskicirati što kamera radi, pa da se to malo bolje vidi. Vidjet ćete uspiju snimci. Evo, to je ta isti kvadrat, vidite, sve je dole i dole. Obrnuto gledajući, ako ste vi posmatraš na jednom mjestu kad imate sve dalje i dalje sjelice, na tim udaljenostima sabiraju se intenziteti svjetla, evo, upravo kao ovaj ovdje niz. To je recimo jedna od stvari koja je potrebna da se razumije, taj dokaz, znači ne onaj izvorni Euleru, nego od tog Johana, matematičara, nedavni jedan dokaz. Drugo što će nam tu trebati, obrnuta Pitagorina teorema. Obrnuta Pitagorina teorema je poznata iz prvog razreda. Recimo, tijeme A, B, ovdje je pravo ugao, pa je ovdje hipotenuza C, ovdje je stranica kateta A, ovdje je kateta B, i ovdje je visina H. Dakle, ovdje je također pravi ugao. I sada iz sličnosti vidimo da je H naprema B, da se odnosi kao B naprema C, to ste radili u prvom razredu, odnosno da se H naprema A odnosi kao A naprema C, i imate Pitagorinu teoremu. Međutim, možete i ovako gledati. Dakle, ovdje je ugao alfa. Gdje je onda ugao alfa? Evo ga ovdje. Pa imate trigonometriju. Slično.
trigonometriju, dakle imate da je sinus alfa isto jednako naspravna kateta h kroz hipotenuza b, ili kosinus alfa je naspravna ovde nalegla kateta h kroz hipotenuzu a. Međutim, sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. Kada se uvrste ove dvije i podijeli sa h na kvadrat, ova je načina, dakle podijelite sa h na kvadrat, dobijete 1 kroz a na kvadrat plus 1 kroz b na kvadrat jednako je 1 kroz h na kvadrat. To se zove obrnuta Pitagorova teorema. Zašto nam je ona značajna? Pa zamislite da ste vi ovdje u tački T, da koristim istu oznaku, a da su sijalice tu i tu iste jačine, mogli biste i ukloniti da dobijete isto osvetljenje kao da biste stavili sjelicu recimo u ovoj podnožju visine ovdje D. Isto bi svjetlo bilo, evo to pokazuje obrnuta Pitagorova teorema. Šta ćemo dalje ovdje dokazati? Pogledajmo, šta ćemo pokazati, odnosno interpretirati taj dokaz, gdje se vidi da postoji niz sve većih i većih krugova na koje ćemo postaviti sjelice, tako da se na jednoj tački tih kružnica vidi ukupno uvijek isto svjetlo, iste jačine. To svjetlo će biti jačine pi na kvadrat četvrtina, a pa ćemo onda širiti taj krug do beskonačnosti i povećavati broj tih sjelica, a onda ćemo iz toga izvesti ovo. Evo jednom vidim. Uzmemo recimo jedan ovako manji krug. Obima 2. Ovdje je posmatrač T, znači ti si tu, ovdje je sjelica, neka tačka ovo, ovaj dio je polu kružice dužine 1, ovaj dio je također polu kružice dužine 1, dakle dijametar, koliki je onda dijametar? Sjećate se da je odnos obima i prečnika ovoga D, pi, pa će onda D biti, znači imamo 2 kroz, sjećate se čemu je da kobim krug? 2 jednako. Obim jednako 2R pi. Da, obim je D puta pi, pošto je D jednako 2R. Znači D je 2 kroz pi. Kakva je sada vidljivost, da kažemo, svjetla u tački O u odnosu na posmatramo sa tačke T? Vidljivost je recipročno D na kvadrat. To je dakle pi na kvadrat četvrtina. Pokazat ćemo da se ovaj broj može održati, da se ovaj krug povećava, a da se povećava broj sjelica. Tako se može povećati broj sjelica, da se ovaj krug raste, da zapravo uvijek dobijemo intenzitet svjetlova isti. Evo kako. Prvo povećanje da udvostručimo prečnik. Da udvostručimo dakle ovu kružicu. Da ja loše crtam, ali evo da probam da nastavim da to više nešto. Evo, to je taj krug. I dvostruko veći krug, dakle, moramo izgledati ovako. Vi ste dakle tu, ti si tu, tačka O je ova, ajde da kažemo da je ova tačka ovdje O1. Dakle, ova dužina ovdje je D, ali ova ovdje dužina je D. Povucimo na ovaj donji krug tangentu. Na primjer, od tačke A do tačke B. To je prečnik. A, B je prečnik sada, tako? Pa kad spojimo A i B sa D, mi ćemo da je ovdje pravi ugao. Opet Thalesova teorema, da su sa periferije se prečnik kruga vidi pod pravim ugao. Bilo gdje da ova tačka T na ovoj kružici dole, uvijek se duž AB, odnosno prečnik vidi pod pravim uglom, 90 stepeni. Međutim, nas ne interesuje bilo koja tačka, nego baš ova sredina. Znači, mi ako ovdje postavimo dvije sjelice, bit će isti efekt kao podnožje O ovdje D. Prema tome, zapravo, obratite pažnju da će ove dvije sjelice same, A i B, dole osvetljavati jačinom pi na kvadrat četvrtina. Dakle, imamo ovdje slučaj
pogledajte, ovdje je obim ove krugice 1, pa je ovaj polukrug ovdje opet 1, a od A do B gore je 2, dakle ovdje je 1, i ovdje je 1, i ovdje je 1, to su četvrtine, krug je podijeljen tačno 4 kada je 1. Pošto je prečnik duplo veći, a obim je duplo veći, to znači da su ove zaista dužine po 1. Idemo dalje na sljedeću, još veću kružnicu, duplo veću. Naravno, malo manje. Dakle, ovu početnu crtam malo manju. Evo, recimo ovako smanjimo, kao da se odmaknemo od slike. Pa sada ovu veću, cijelu ovu da nastavim malo većom. A onda ću dodati jednu duplo veću od ove. Znači, mi smo ovdje, T, posmatrač. Ovdje je tačka O. Ovdje je recimo sredina tačka O1. Ono je stvari centar ovoga kruga većeg, jer je od T do O1 isto kao od O1 do, recimo, ajde kažemo O2. Šta se sad događa? Pogledajte, primijetimo ovdje sada da kada bi ovdje uzeli srednju tačku, bolje reći ovdje, srednju tačku, na ovoj većoj krugici, dakle na ovakvoj krugici. I uzeli dvije sjelice, tu i tu. Ovdje bismo imali svjetlo ovo. Pa i kad okrenemo to, dakle ovdje bi tada imali pravo ugao. Tu bi bila ta tačka, ili kažemo D. Sad posmatrajmo, ako postavimo tu tačku D sa suprotne strane. Dakle, imamo samo pola od ovog osvjetljenja. Ako bi imali ovdje samo jedno svjetlo. To bi bilo, gledano iz tačke D, samo polovina ovoga osvjetljenja. Pogledajmo sada, znači moramo dodati drugo osvjetljenje s druge strane. Ali prije toga primijetimo ovaj pravouglih trougao. Ovdje je recimo tačka A, ovdje je tačka B. Trougao ABT je pravouglih. A TD je visina. Kakav je zaključak onda? Ako postavimo sjelicu jednu tu, drugu sjelicu postavimo ovdje, u tački D ćemo imati samo polovinu ovoga svjetla. A sada postavimo sa druge strane, isto to da ocrtamo pravo ugao. Znači ista je priča, ovdje će biti tačka D', produžimo ovu osnovicu gore do, recimo, B', ovu dole do A'. Kad dodamo još dvije ovdje sjelice, šta se onda desi? Dobijemo u tački D' još jedno svjetlo koje je sa ovim ovdje, vidite ovaj veliki krug, daje tačno to osvjetljenje, odnosno ovo isto osvjetljenje tu. Pogledajte sada kolike su udaljenosti do ovih tačaka. Od T do A je 1, od A do B' je 2, gore je opet 1, odnosno ukupno 2 za gornji dio, ovdje je 1, od A' do B je 2. I sad zamislite da se ovaj krug opet udvostruči. Šta bi se tada dobilo? Ovdje bi bila tačka T. Ovdje bi bila, recimo, udaljenost 1 do ove tačke. Kada bi se sada krug povećavao i povećavao neograničeno, da kažem do nekog beskonačnog poluprečnika, ove dužine bi se održavale stalno. Sjelice bi dodavale, dakle, na svake dvije jedinice dužine. Dakle, ovdje bi bila tačka, mjereći odavde 3, 1 i 2 su 3, pa bi onda imali ovdje broj 5, pa broj 7 i tako dalje. A sa druge strane, bismo recimo taj krug, dakle govorim još uvijek kada bismo razvili, odnosno posmatrali samo kružnicu koja bi tada postala prava linija. Sa lijeve strane bismo imali poziciju -1, pa -3, pa -5 i tako dalje. Šta bi se desilo ovdje? Osvjetljenost bi bila pi na kvadratu četvrtina. Ukupno svjetlo sa svih ovih tačaka, beskonačno mnogo tačaka, bilo bi pi na kvadrat četvrtina. Svjetlo samo sa jedne strane, bilo bi pola od toga. Znači možemo ovako reći, da je pi na kvadratu smina jednako 1, da kažemo kroz 1 na kvadrat plus 1/3.
trećina na kvadrat plus 1/5 na kvadrat plus 1/7 na kvadrat plus i tako dalje. Kako to vezimo sada ćemo to iz toga izvesti algebru, odnosno riješiti Bazelov problem, pogledajte kako. Kad bismo sada ovdje dodali, pogledajte što tamo fali, 1/2 na kvadrat. Ovdje bismo morali dodati 1/4 na kvadrat. Ovdje bismo morali dodati 1/6 na kvadrat. Ovdje bismo morali dodati 1/8 na kvadrat. Dakle, kada bismo to sve dodavali, pogledajte šta bismo dobili ovdje. Mogli bismo izvući 1/2 na kvadrat ispred kao fakt. Unutra je ostalo 1 plus 1/2 na kvadrat. I 6 kad izvučemo dvojku, ostane 1/3 na kvadrat. Iz osmice kad izvučemo dvojku, ostane 1/4, dakle ostane 1/4 na kvadrat. I tako dalje. Ono što je bitno ovdje primijetiti da je to broj 1/4 onog nepoznatog broja x gore, što sam značio, mi još uvijek nismo došli do toga da je to pi na kvadrat šestina. Znači, pogledajte šta trebamo, znači da bismo dobili ovaj izraz, mi trebamo na ovih pi na kvadrat osmina dodati ovo dole, 1/4 x, da bismo dobili opet to isto x cijelo. Prebacimo četvrtinu desno, dobijemo da je dakle pi na kvadrat osmina jednako 3/4 x. Skratimo, množimo sa 4, podijelimo sa 3, dobijemo da je x jednako pi na kvadrat šestina. Evo to je taj Bazelov problem riješen. Imate li neka pitanja? Slobodno pitajte. Smijem li ja vama dati neki zadatak? Ne iza ovoga, za sljedeći čas. Na primjer, evo nešto. Ali ne, ni malo jednostavno. Ni malo jednostavno. Mislim, izgleda mnogo lakše. Izgleda kao zadača za brzi razvoj. Znači, rješenja nejednačne x što množi 8 korijena iz 1 minus x plus korijen iz 1 plus x manje ili jednako 11 korijena iz 1 plus x minus 16 korijena iz 1 minus x. Ste radili ovakve nejednačne? Pa možda bi se desiti kad vidite pošto već idete na ta takmičenja. Nije imalo bezazan zadatak, pa ću vam dati ideju. Kad podijelite lijevu i desnu stranu, uvedite smjenu. Recimo, dobije se korijen iz 1 minus x kroz korijen iz 1 plus x. Ostaje problem da se riješi svim x-om i još nekoliko malo cvaka. Da bi se mnogo pitomija nije danas. Ovo je inače dodatna nastava za drugi razred gimnazije u Banja Luci, to znači za bolje đake. Jel dosta za danas? Zbrzio sam malo.